Dobro je sad. Izvoli, Husejne. Na ćošku je bila Aščinca. Onda bila je Sava za Ćevapčinca je bila. Onda do njega bila Mesnica. Onda do Mesnice je bila Zape, ova Brijačnica. I Šusterajke. Onda ovdje je bila Pekara. Ovdje je bila ova Aščinca. Husejne, kako se ti osjećaš sada, nakon toliko vremena, toliko godina da ovi mladi pokrenuše susret čaršijanaca? Ne znam kako. Soka jedino ona znade isto. Jel tebi drago što ste se sreli nakon toliko dugo vremena, vi stariji i mlađi? Dobro. Ajmo, Soko. I čaršiji kako je nekad izgledala. Eto, sad ću vam kazati da se to sve izmijenilo. Ima nešto samo ovdje, ovi mali kućica što je ostalo, ono drugo je sve novo. Ovdje su bile kafane, a sad je robna kuća. Tu je bila ispostala, sad nema ništa. Tamo je bila zgrada jedna policije koja nije ni našla naliku. Sad je, evo, ova zgrada. A sada vam kažem, ja sam ovdje od 922. kao dijete. I da vam iskreno kažem, da živilo se je, ali tiho. Slagali se ljudi da ne može biti bolje. Niko nije nikog pitao koje je nacionalnost. Ovdje je bila ova Gvrdiona Markovića, tu su sjedili, kartali se, a lušta ne upare, nego u čokaj rakije, ako znate vi šta je čokaj, u špricer, u pivo. Tamo je bila kafana, tamo se sjedilo, kod šerifa se gore išlo i tu su bile kafane. To je bilo slaganje da vam ja nemam riječi. Niko nije spomenuo bratstvo jedinstvo. A to bratstvo jedinstvo samo se sebi pokazivalo. Među ljudima. Poslije rata ovo je sve bilo bombardovano. I šta je ostalo? Sve je popucano, sve se to izmijenilo, sve se to popravilo. Da prosto čovjek da ne vjeruje da je to tako lijepo. I da je napreduje. I naša omladina je poslije rata radila svoj. I ja ne bi mnogo imala pričati, nego vam ovako kažem. Ja sam tu odrasla, ja sam tu ostarila, ali vas volim, vas omladini, slažite se da vam niko ne mora vikati bratstvo jedinstvo, nek dokažete svojim djelom. Jer se vi osjećate sretni što su mladi skupili? Ja se osjećam najsretnija kad sve bude lijepo, bratski, slagano. I da ova naša juga ostane juga. A kad su vam mladi uputili poziv da večeras dođete na ovu svadbu, na susret, je vam bilo drago? Bezgranično. Toliko da sam bila prosto sretna. Da otišla ne znam ko, da ne mogu na noge, bole me noge. A da su rekli da idem ne znam kuda ja poslije. Hvala puno. Čekajte, ja ću. Pa ideja je bilo dosta, od svih nas, ovi čaršije koji smo ovdje živjeli. Najviše je bilo dogovora na Adi našoj, gdje su se najčešće okupljali i dogovarali se o ovom skupu. Da ga održimo gdje, kako i gdje. Pa smo se dogovorili da ga baš ovdje na trgu čaršije organizujemo sa jednom, kako da kažem već, prigodnom manifestacijom. Da se zabavimo, da se družimo i da po mogućnosti do godine opet, ako se dogovorimo da napravimo istu takvu stvar, ali u boljem smislu.
pošto dosta naših prijatelja i drugara ovdje koji smo rasli, čigrom, buhom, kako kažu naši stari ljudi, pa smo se s koletom, s romobilom, po svemu ono najgore što je posle rata moglo da ostane, to je bilo ono glavno kolo od kundala koje smo dobivali, iznajmljivali ga u stvari za dinar, dva, da malo ga provozamo. Kasnije je bilo ono što kaže romobil, modernije, opet pojedinci su imali. I to je možda imao taj Emir Kundal, kako smo mi ga zvali, od njega smo iznajmljivali. Za dinar, 2, 3 minuta, topo je na vreme. Poznato je da su Čašijanci sa Donjom Mahalom uvijek imali kulturne i sportske manifestacije. Da li planirate takav susret sa Donjom Mahalom? Da, upravo smo sad imali jedan susret Čašija i Lilava, mali nogomet na stadionu Doma sportova. Čašija je pobjedila 6-3. Mnogi od vas niste se ni rodili, a više nije bilo Čaršije kakva je nekad bila prije vašeg rođenja. Ovi susreti sa starijim, da li je to bila i prilika da vam oni pričaju kako je to sve izgledalo? Pa, posle rata, koliko ja znam, normalno da je bila rušena, kako reka drugarca Soka u Sen. Bilo je dosta porušeno, posle rata se počelo malo grad i živit. Pločnik je napraviti, već bio pločnik koji smo ipak kupljali, na njemu igrali. Taj mali fudbal, kašnici, topo noći nekada i posle pola noći. A inače bara bila glavno izvorište naših fudbala. Bara. Pijača je takva, nekad je bio. Druga klupa. Čaši ima sve osobnosti, Čaši života bio život aktivite, Čašice, gostione, bio živo, koji može gostima kafane, sadrže, drvo i tako dalje. A kad su te mladi mahute pozvali na ovaj susret, Istran budi, pa reci kako je to tad raspoloženje bilo? A bio mi zavno. Stari sjetimice, ako mi sad izlazimo, nema puno više. A eto izlazimo, odlazimo, bilo je zavno, zavno. Sada ovaj trg izgleda lijepo. Jesam, ali vi pevi lijepo, pe ima čari, kafane, većone, čabince, jagina se peka podava, tako je lijepo pevi. Znam sam mi se kažao. A lijepo, to je lijepo što se mazita da oživio sam danas ga, da ne zaposlen ga u sjećanjima tome završom. Hvala ti. Uz Mehadino bila je koža se prodavala za cikale. Neka bila radnja, pa onda onda bio onaj... Onda je došao ovdje kuća od ovoga kako se zove. Treba da se ide sve što meni. Jednu kašku,